mun sang sanga tanga INP mizo total clear tu le ngai thatu zong zong te in zain chi bai kan pu ka chiu April ni som ni le paruk thotan ni ania indam tlan theu kan be se nimin pathian ni April ni som ni le palizan khan US Secretary of State Anthony Blinken le Defense Secretary Lloyd Austin te chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chu Kyiv an mutangeya Ukraine tanpui dan tur an soi ho United States hian Ukraine chu tanpui reng thoma se Russia ral lian an tur em maya tanpui na an don zozai te hi ala bei thamri ani ber US dollar million zariat chuang US in a petoa ral thuam te naw stringer te a petel boka international community in Russia an sanction theinan US hian ma alana sahle boka chuti chung chuan Biden admin laka Ukraine hian base ala nei ta chiwa tuntuma Blinken le Austin zin na hian ati hlotlin saknge an base yani European Union official tam takin Kyiv anjutlo to hloma British Prime Minister Boris Johnson te Spain, Poland, Czech Republic, Slovenia, Lithuania, Latvia, Estonia le Denmark Prime Minister ten Zelensky anjuthlamuan to hloma tuntum US official visit hian boruak engtin chiange a herdang lamdon ni kan thlir me kani Blinken le Austin hian Foreign Minister Dmytro Kuleba Defense Minister Oleksiy Reznikov le Interior Minister Denis Monastrisky tepo minute somko chung anti ti puibok ni in US State Department official chuan soi US Ambassador to Ukraine turatan President Biden chuan April ni somni le pakhat khan alawruat felvek to ni in Blinken chuan soi boka US Embassy hon thuayan tuma an hon vele Bridget Blink chuan na athok tan don ani Biden admin hian ambassador te hi aruat mai thin nova sangni le sompakua mei kha US Ambassador to Ukraine Mary Yovanovich akau honu khan midang anla da tamia lo US chuan indirect taka indo na inrol atum lova Ukraine ram chunga US sipain ralan do lovang ti in Biden chuan lo soito Blinken le Austin visit hian Ukraine tan US chu ain pumpek ti alantira chuti rolin President Biden an atlo velo chan hi zona lian tak chu ala om ta cheu mai bok Pentagon chuan Ukraine mi som nga zet Ukraine rampona ral thuam lian mandanan zirtir ten training an zo to thu apuanga mi som nga dang tuai hriam le nga lan tumti Pentagon Press Secretary John Kirby chuan asoi John Kirby chuan US in millions zariat ruala hawit zaral thuam apek te khan Ukraine an thleng to a tundin muna hian atangkai hle do na ngayani Donbas region lama te hian indo na an beina sa a aram leilung hi howit zarchet la theina ni atibok ral thuam thon lu dan shipment chungchang Karbi chuan soikayin ral thuam kan thon te hi darkar somni le palia tanga somli le pariat chungin Ukraine athleng mana aral thuam len dan ringot point thua phur ve hle kan soi photo angin ramdang ne naral thuam tanpui na kan pek hian anta an property ani to maya a mandan le anda na huna thu kan nei to lova chuta khata chumi ten kanwati zui to lemlo ati bokani tin nei to ramta na Russia in harsat na siam chaudan tepo soikai zelin Lieutenant General John Stephen Kolashevsky Commanding General V Corps Poland chuan Polana chau nilovin Russia malak na thar turte enin rambung tam tak an hlau thong nin ka hria chung ramte chuan an kianga US Army te omse an du takset hloma US in nasa takin tanpui sen du ani tuna zet chuan Russia hi a hlo omani ti an thre chiang ta hle in ka hria ti na soi ve bok ram hruai tu Ukraine tana tho hluk perte zinga mi Emmanuel Macron chu atam ni nan French President athantlin ani le tabuka Ukraine tan po thilom om tak turani Macron a king tu far right leader Marine Le Pen hi
Russian President Vladimir Putin thlop tu ni in NATO atanga inlak randu ania Russia lamat hedu meni Ukraine invasion thuwa Emmanuel Macron sarkar chuan Ukraine tanpuina apena samaya Mary ni ero hi chuan Ukraine tana tanpuina pek reng hi tula tilem lova nataka Russia sanction po hi adu lem lo bok kum sang ni le som pahnia te sang ni le som pasaria te le tuntum sang ni le som ni le pahnia te hian president ni na achu ve to a vote za somli le pakhat point panga mu in atling zauta chia lovani an vote mu dan hi projection soilok na ne na in nai hlom khop maya Emmanuel Macron hian za somnga le pariat point panga mu in atlinga a ne so view mai ifop ilabi elab opinion wile ipsos polster te chuan za somnga le pasari point parukatanga za somnga le pariat point pahnia chak turin Macron hian no soiloka adik thokhat viewani maro chu ani pohi andu lutuk tina chu ni chuanglo Russia mingchiat lai takin Russia thlop tu nen anin khinga harsalo takin atling ta ani bermai zoka University le college zirlai tam tak chuan Macron le Mary ni hi andu lo ve vea ma se thlantur dang om chuang talo chu Putin a uite ni lo zok Macron bok atling le ta ni European Council President Charles Michel chuan Twittera Bravo Emmanuel tunang hun khir taka hian Europe ram nget takle European Union achak zok theinana in pum petak France roi tu kanma mo ani tinazia kum somli le palimi Macron hi kum som ni nuwa French President tam ni chel non thei masaber ani boka kum som nga le pathum mi Mary Nitan han ne mai chini lo ni hi German Chancellor Olaf Scholz US President Joe Biden British Prime Minister Boris Johnson Ukraine President Zelensky le roi tu dang ten lom puina thu an hlan ngal sap mai ani Indian Prime Minister Narendra Modi chu mei ni niatanga ni rukheng Europa zin vedona Emmanuel Macron ne nanin muang pumodi appoint Macron hilom puina thu hlan to a congratulations my friend India le France strategic partnership ti chakzel turin malam kan thlir me kani tinazia ka my friend ti kha pumodia tongkam kanan ho ve lokani o pumodia hian Copenhagen a India Nordic Summit amangdona Europe huai tu te akom nualang German Chancellor Olaf Scholz nen po inbiak na an nei beise ni boka Angela Merkel hunlai khan India German relation hi athaviu maya khrileng wangin Chancellor thar an nei nu hian German le India hian summit pon nei thei tameu lova pumodia hian relationship siam that atum don ani Ukraine invasion tirlam khan Emmanuel Macron hian Russia laka chet alana hle maya chuti chungchuan Vladimir Putin po hian lompuina thu a hlan ve tho mai Xi Jinping point French President hi alompuya thopui zel adu thu a soitel bok Ukraine invasion wang hian Russia laka NATO le European Union thik thu hi a cheta khop maya India pon muram hoi lek to ni na lang pumodia hian malak vat lo chuan international level a India hi aniam dorang ti hi a hlo omani hi United States chuan April ni somni le paruk zanin hian Germany ram somli chuang tenen Ukraine boina chungchang soiho antum meka don to meeting a hian ral thuam thazo ka Ukraine thom chakdan an ngai tu donani US chuan dollar millions zasari le som pathum pek beltumin ma lamek ne soyani a US Senate Majority Leader Chuck Schumer chuan President Joe Biden an Ukraine tana sum deal belna athelu huna chak taka arang theyang pera Ukraine na mu theinan ma kan langal watang ati ve bok Lloyd Austin chuan Ukraine hian ral thuam tha ni se Russia hi atne nge yang tin athil mu dana soi ve boka French President Emmanuel Macron chuan President atlin le nuin Biden ne nanin bia a NATO hian chetla katum nai to ani mai thayani British Defence Secretary Ben Wallace chuan
Russia in ral do tura Ukraine tirlu aral thuam te zinga za somni le panga zet chu man tlak lovani alotia maro chu a thlir dan ani ve maya ani angem ti kha chu chanal thlir tu le ngai thatu te khan ngai danin lo siam ve mai don nia voin thlengin Ukraine sipai sing khat le sanga vel an thi to rin ania Russia hian armor vehicle ringot po sang ni an chan to a helicopter le fighter plane somruk le sipai sang khat le zathum le somnga le pakhat an chan ve to nia hriatani thu asoi Ukraine President Zelensky soi ang kha chuan Russia lam hi an thi duak lo deuh nina langa Britain hian Stormer armor vehicle engimosat Ukraine apeve don pokani Russian Foreign Minister Lavrov chuan NATO chu proxy war alanga pavatel lovin Ukraine aya oani alotia chuwangin ramdang pek ral thuam omna ni kan hriat te hi chu kan bom mia mai don ani chu athiang ani atibok Russia chuan German ambassador rakawa thoktu mi somli te chu ho turin a hriat tir vele ta poke Central Ukraine region Vinnytsia chevela railway station pangalai mai chu Russian bombin adeng fuwa mi panga an thingala hliam som pariatan Transnistria region Moldova lama bomba puak ve ta bok Ukraine war taktik nge Russia hian run telatum tiero thuchiang soitheyan la lova Russian news point bom ring takriatani ativeni nimin lamkhan Luhansk le Donetsk lama indona anasale hle boka Novotoskivka khuwa pheichu leya thil zong Russian force ten anti-chevik ni in Sari Haidei head of the Luhansk region military administration chuan Ukraine TV arila Rubish ni en popas na lampo lak tumin Russia sipai tam tak daan ni thu Haidei chuan soibok Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan US le NATO hian mai al hlua thei ringa chu khonwar tuian le khum mai ani ti in tun laya Ukraine an tanpui dan asoya nuclear war chuak theidin muna kan ding reng to ni hi United States hian ma alana sata hle maya NATO ang an chet chua thuayarin oma indona top don nai nialan nuwa boruak hi alum thar le mai thaya le lama Russia hian in nu do atum nai ni in mithen khachuan an lo soiboka ramlak bel tumto lovin alak sa te hi oplen atumani mela US le NATO hi cheta se hengram te hi chu leta lak let antumangem nge Russia ralbang nu hi in tho sakhum antum mai zo kang kan thir zel photanga engponi se an chanchin kal zel hi alangai nom chhoviu don nena langa ti chuan Myanmar ram chanchin langsar zual hetiang hian han soi thuak taila Pau Township chimlama khopa khatchu terrorist council sipai tenan hal lea in somthum akang ral nenan soi Paku region intako muna upain industrial zone lu na gate veng tu te chu PDF laminan boma sipai pasari an thimai thei ninan soi DKBA pol anti mai karen nam sipai inchal pol pakhata tangin an how tu pakhattelin sipai zani chuangin KNDO an zomta a sipai council do turin mun khatan tang hole donani tuntuma DKBA sipai zani chuang KNDO lama inlet ta te hi KNLA le PDF te ne na sipai ka 14 Myawaddy district Phalu kholama omhun khuathin te anni Chin state chimlama terrorist council sipai dautin CDF member mi somthum chu Rakhine army AA ten training and pek baka ral thuam an pebok ni in voin khan CDF mindat lam chuan an soya training an chu nu CDF mindat te hne na an kir le live video file te po mi pui mu thei turin social media anda nge AA te hian nakin zela an ram zau na tur ngai tu in an thluak an vei vir chu ni em long chumo Sakain region 12 township huam chunga hian April ni somni le pathum inrin ni liam ta tang khan sipayan thang hle maya tun thleng hian khosaria in zale somli le pariat an hal sakto nia soyani Sakain region Salinchi township Myongpinchi police camp ta na reson thiara vei wak motor le an mani zui tu bike te chu
voin April ni som ni le parukhan PDF laminan lo lambuna sipai an thile nual nin an soya aza tero an soi thei mai ri lo Sakain region tho suibu le chau myong inkar kong puya ong pau khu atanga chhuwa lam mong tat khokong pe na kianga April ni som ni le panga nizan lam khan sipai an lo be to a terrorist council sipai pariat an ka phlum ni in duwan SBDF ten voin khan an soibok KNU Brigade 1 Ramchan tatung township lama hian police lal pakhat chu motor lei thin ne in soin spy na alo thok thina civil thuama in bel thin atopa chuan police lal min u ani ti riat chu ani le ta a KNLA laminan manta ni tin kan ko lama po civil thuam in bela spy thok terrorist sipai pani man an ni bok nimin pia lam kha chuan terrorist council sipai thi an tam le deuh ti kan soya niminero an thi tlem le deuh ramchung mun rang ranga terrorist council sipai som thum le pariat an thia PDF lammi panga in ramtan nun an hlan vele bok ni in report rang an dona tangin khitit media chuan a soyani alulam behlei theilova sipai kap mang tur hi chuan PDF lam NUG lam timayang anni ho hi tun ayana sat takatanan lak alangai don ni nalang lelama chuan min ong hlana po hian sipai nei tlem ta hleya PDF an ka na lama an thi tak zelba ka ral thuam an tlan san fo wangin PDF te po kap lo turin thua pele to ni in ti a oma ani GM tiero kan soi mai theilova hetianga PDF in ka a ral thuam in tlan chiat san zel hian an ma ni in tanpui ti na ni ati ni nan soi ton nai khan champhai lam wathleng ta sipai pakhat chuan min ong hlana sipai te din mun soin an claim to hle ni atia sipai motor som ni rual an kalte hian lo hlau mai su sipai chu motor pakhata palinga vel ba kan om ngai lo ati hei hi adik viau mai thei PDF ten sipai motor rual an lambun ne hle nek alan tumpo hian sipai thi hi rin ainan tam lo viau zela hei hi thil dang ni lovin thi tam tur an om tam to lo ni om takania tin sipai dang an rem chan dana mi puilama pakai turemo mun him lampan du hi an la tam hle ni na soibok engle khole Myanmar boina hian a mor bok na thlen nai to I bei sei phot teng u ole tun tuma international news and politics Myanmar chanchin langsar zual ne na kanan ti chhuat hi chu khati zong khania thir tu le ngai thatu zong somte in za chunga kan lo me